Dobrodošli na kanal turske serije Prepričano. Danas donosimo prvu najavu za daleki grad Uzak Šehir, epizodu koja ruši sve dosadašnje tajne i otvara pitanje da li su ljubav i porodica uopšte na istoj strani. Džihan, Nare i Boranov tjelohranitelj stoje u sobi. Tišina je gusta, svi pogledi uprti u bolnički krevet. U tom trenutku ulazi Alija. Zastaje, ne razumije šta se dešava. Kreće da priđe i onda šok. U krevetu leži Boran. Njeno lice se lomi od bola, hvata se za kosu i kroz suze vrišti. Bože moj, da li ludim? Okreće se ka Džihanu, očiju punih bijesa. Boran, kako si se usudio da mi ne kažeš? Džihan, preplavljen krivicom, spušta glas. Htio sam da ti kažem, Alija. Vidi, stavi se na moje mjesto. Sa jedne strane moj brat, a sa druge moja žena. Alija se ruši na koljena pored kreveta, dok joj se srce cijepa. Jedina riječ koja izlazi iz njenih usta je šuti. Dok se drama odvija, vrata vile Albora tresnu. Šahin autom probija kapiju. U rukama mu pištolj, a u očima bijes. Muzafer ga presreće. Gdje ideš, Šahine? Šahin uperi oružje i reži. Skloni se, brate, sklanjaj se. Upada u sobu, vidi Borana i sve mu pada iz ruku. Pištolj se otkotrlja po podu. Pogled mu je smrznut kao da vidi duha. U drugom kadru Alija spava na bolničkom krevetu. Džihan sjedi kraj nje, drži je za ruku i šapće: ti si moja najveća bespomoćnost. Šahin zatim odvodi Nare za ruku i ljutito maršira prema vili. Suoči se sa Sadakat. Godinama si krivila mog oca Edžmela da je ubica, a skrivala si Borana. Sadakat, uplakana i bijesna, ide prema njemu i grmi. Šta to pričaš? Raskomadat ću te. Džihan staje između njih. Nemoj, majko. Kaja i Nare stoje pored, nije mi svjedoci rata koji je tek počeo. I tada Šahin izgovara riječi koje odjekuju vilom Albora. Boran je živ. Kaja spušta glavu, teško guta knedlu. Džihan brzo reaguje. Ona to ne zna. Dok Sadakat gleda izgubljeno, kao da joj se cijeli svijet ruši. U završnim kadrovima Nare, Kaja i Sadakat prilaze Boranu. Njegovo tijelo miruje, ali oči svih oko njega gore. Sadakat, sva u suzama, stoji kraj kreveta. Alija je pokraj Borana, plače pa polako ustaje. Stavlja ruku na majčino rame, nijema poruka pomirenja i izlazi iz prostorije. Šok, izdaje i otkrivene laži. A tek smo na početku. Dalekog grada pitanje više nije samo kako je Boran preživio, nego i ko će preživjeti istinu. Jer Boranovo buđenje ne donosi mir, ono donosi nove rane. Ako je živ, onda sve odluke donesene nakon njegove smrti padaju u vodu. Ljubavi koje su se rodile u njegovom odsustvu, savezi koji su sklopljeni, zakletve koje su položene, sada stoje na ivici ponora. Džihan je razapet između Alije i brata. Njegova iskrenost pred Alijom, njegove riječi, sa jedne strane brat, a sa druge žena, postaju simbol rata koji ga izjeda iznutra. Hoće li izabrati ljubav koju je jedva pronašao ili krv koju ne može da izbriše? Alija, s druge strane, ne bori se samo s povredom i šokom. Nju sada proganja pitanje da li je njena sreća grijeh? Da li je ljubav prema Džihanu nešto što nikada nije smjela da osjeti, jer Boran leži živ pred njima. Njeno šuti možda je samo prvi krik pred oluju koja dolazi. Šahin ulazi u priču kao plamen koji sve spaljuje. Njegove riječi, Sadakat. Godinama si krivila mog oca, a skrivala Borana. Razaraju temelje kuće Albora. Ako je istina da je porodica sve znala, onda ovaj konak više nije dom, nego tamnica tajni. Sadakat, inače stub tradicije, sada stoji na ivici raspada. Njene ruke drhte, njene suze nisu samo od bola, već i od grižnje. Ona, koja je decenijama čuvala porodični red, sada je optužena da je učestvovala u najvećoj laži. Može li majka u isto vrijeme biti i zaštitnik i krivac? Nare i Kaja u ovom metežu postaju svjedoci, ali i žrtve. Njihovi pogledi ka Boranu i Sadakat otkrivaju strah od budućnosti, jer znaju da će istina promijeniti sve, saveze, brakove, pa čak i krvna bratstva. I na kraju sam Boran. Njegovo tijelo je tu,
Njegov dah postoji, ali njegova šutnja je najglasnija. Šta znači njegovo prisustvo? Da li je to povratak izgubljenog sina ili početak nove tragedije? Jer jedno je sigurno, povratak mrtvih nikada ne donosi mir. Dragi naši, 31. epizoda Dalekog grada obećava da će otvoriti rane koje nikada nisu zarasle. Hoće li ljubav Alije i Džihana preživjeti pred očima Borana? Hoće li porodica Albora uspjeti da se održi ili će se raspasti pred težinom istine? Sve to saznajemo uskoro. Do tada, pretplatite se na kanal Turske serije. Prepričano, uključite zvonce i napišite u komentarima da li mislite da je Boranov povratak nada ili početak kraja.